Pemirsa, Indip Pendisiplinan Kerama ngelaksana yang prokes sane jenda ring Kota Denpasar patut ketincapang malih. Napi malih Kota Denpasar sampun ngeranjing zona merah sangkaning panglalah COVID-19 sayan ngelimbak. Merasa osah sangkaning ring tengah yang pemargin Rainan Jagat Galungan, akeh kerama saning luputang protokol kesehatan. Arse napitan kerama sampun sepatutnya nih nganutin prokes untuk nambahin penglala virus corona. Anom saya gengawohin, pandemi COVID-19 sampun memargi langkungan awarse. Dadosnya nih kerama sampun sayu waktu eling untuk nganutin prokes. Rahasia gabungan sane kelaksana yang awuku ping 5 puniki, kanton ngemanggihin kerama sane melulungan nenten nganggen masker sangkaning lali tur sampun wade. Kerama keuduhang taler sampunang luputang prokes rikalaning pemargin Rainan Jagat Galungan Mewah Kuningan, rumasuk prade ngemargiang pengubaktian sinarengan ring Purawiaden pantaraning keluarga, antuk nas penglala virus corona. Dane merasa kuciwa yening kerama duwe pekayunan sampun wade anu ring prokes nanging virus corona nentan digelis matilar. Penadunan rasa eling kerama ngelaksana yang prokes nang yang klaster anyar penglala virus corona ring Denpasar. Napi malih sesampun pemargin Rainan Jagat Galungan, kerama sampun sibuk nabdapin sarana upacara, paiketan dani nyarangin kerama mangde sampunang luputang prokes. Ya diastun sampun ngemolyang vaksin yening luput prokes jantan kerama sida keni penglala COVID-19. Anom sayoga nugesang sejeroning megat penglala virus corona, nenten wantah sidik laksanayang oleh pemerintah Kemanten, nanging taler pengarengan saking kerama. Puni kemawinan pendisiplinan patut kemargiang saya ketincapang antuk nes virus corona. Denpasar pindah ke pusat ibu kota miwah pedagangan, jantan parikrama daat ageng. Usaha nyayubin angge miwah krama tiosan saking COVID-19 samian krama patut disiplin miwah anutin prokes. Paiketan dani nyarengang krama ngelaksana yang prokes mangde side mangkin kesehatan krama taler ekonomi side muali dagdag. Denpos Ngudingayang.